tshwanela go tšhaba go adjudicated if re fila gore selo a samešane le molao wa bongaka re swantse re se bolele ka mokgwa o se leng ka gona swantse re se bolele gore sa te protecte rena fela re protecta ke dire gape gore ke setse ka 5 minutes go thoma ka mina ngitsho okay ke ka mo ke na le mokgatlo mogolo wa Dr. JS Moroka wa THO traditional leaders and organization for traditional healers and prophets organization. Yeah, Dr. JS Moroka Traditional Healers and Prophets Organization. Today we are leveling le molato mogolo mo ileng gore batho ba ileng gore ka bontsi ba ileng gore ba thwasa kapa batho ba ileng gore ba dira dilo tsa setso ba ileng gore ga ba tsebe gore ga botse mathata bona ka bontsi ba ka fihlisha kae mara because ke bona fela mo ere Dr. JS Moroka of which ke nagana gore ke sa tsemara ile ke tla re ke bolela le bona ke go gore ga botse e ba ke la fela batho ba Dr. JS Moroka kapa batho ba bantsi ka gore go bontsha gore e ya mo Dr. JS Moroka e tloga e kitima ka lebelo ene e tloga e le setsa go dilo tsa go tshwana le tsona tse leng gore batho ba bal ena ba tsebe gore ba ka dira jalo ke mena mo le kae re bona ma ake le re botseng khanyane ka Dr. JS Moroka Traditional Healers and Prophets Organization gore ga botse e shoma bo jang because today ke gone ke boneng tshedingwe ja go bontsha gore ena le matla. Okay. Dr. JS Moroka Traditional Healers and Prophets Organization, it's an organization ekungukuthi iformiwe after Mpumalanga Provincial be healthy bezile ba requesta ukuthi ngaphasi kwe Dr. JS Moroka sibe ne committee ekungukuthi izokhona ukuthi ihlanganise abanyanga nabaprofet and then bese kube ne database ekungukuthi iyathunyelwa regional ukuthi bakhona ukwazi ukuthi balaphi abayingaki ebakhona ngaphakathi kwe Dr. JS Moroka. This was established in July 2023. So after that kuformiwa a committee leyo then yaqala ke yahamba ama-ward wonke because Dr. JS Moroka from ward 1 to 31 sinama banyanga ekungukuthi abana information yokuthi kuhamba kanjani. So baqala bakhamba ba recruiter abalaphi bendabuko ukuthi sazi ukuthi bayingaki e-ward 1 bayingaki e-ward 31. So formeka kanjalo ke ngokuya kwesikhathi kwavela ukuthi ihelebhana kanjani nabalaphi bendabuko then kwaba ne constitution eyakhiwako ukuthi bazi ukuthi yini okufunekako as abalaphi bendabuko. Okay, ngifuna ukuthi njengoba uyibeke njalo ngiqhubekise phambili ngithize ngithola okuningi nyana uyibekile ngizokhamba nginana ngibuza ngiyecela ngapha ngibona uyangidlulisa. Okay, mara noma ungidlulisa njalo ungathoma ke ulochisa ababukeli ubatshele na ukuthi ungubani begodi wamana njani nayo Dr. JS Moroka Traditional Healers. Okay, let's just say umbukelo khona ekhaya ekamna ngimfundo ngokwanto lihlale eVaterfali ngilunga le Dr. JS Moroka Traditional Healers and Prophets Organization okuyihlangano ejamele bonke abalaphi bendabuko abakhona ngaphasi kwe Dr. JS Moroka begodi ngibuye ngibe lilunga le disciplinary committee yayo lapha ke i Dr. JS Moroka Traditional Healers and Prophets Organization. Lethokoza ngize ngapha ngawo akhe ngizweke mfona ungazi uzilothisa ababukeli abakhona ngalesi sikhathi uzitho bonyana namhlanje wena ungubani begodi wamana njani nayo i Dr. JS Traditional Healers. Alright. Nginibulisa nonke emakhaya. Mina igama uBongani wakamashaba. Ngihlala eSewuswa B, eWard 5. Mina top 5 executive la ku Thapo ye Dr. JS Moroka ngiyi-Vice Secretary. Okay, ngiyathokoza. Yeah, bese ngingene ngapha ngakuwe
mhlalo bathi ka Spain ba re ke modula setulo a ke tsebe gore ke a phoshisha ya ya ke nagana gore chairperson le ena o tla re yalla boteletšana nyana ka yona mhlophege ke kgopela gore fe gore le be le establish organization efana njengale utheni niboneni njengoba kubonakala ngathi inyanga eziningi ezikhona la Dr. J.S. Moroka nabanye abagcweleko mhlambe nibona kuyini mhlambe ekwenza bonyana ukuthi mdendibane niyenze ukuthi ibambane ngendlela ebambane ngakhona. Sithokoze angilochise bonke abahlali balapha Dr. Moroka ithokoze lethuba onginikeza abantu umkhulumi angithome ngezichaze ukuthi mina ngivelaphi ngibala lo ngumkhuluma sango oqala ngingaphasi kwe-organization ebizwa ukuthi i-TSO ngiqale ngabamhlanhlandlela khona ngaba yi-senior promoter bese kukhamba-ke sekufika indaba ukuthi siyakhethwa-ke egovernmentini ukuthi sibheke abalaphi bendabuko abahlala ngaphasi kwe-Dr. Moroka njengoba noseselatshiwe laphana ukuthi kune-database kwesa sibabhalise emafomeni siwathumele kune-spread so ngiqala lapho-ke sasisenza igama elisibiza ukuthi i-Dr. Moroka Traditional Healing Prophets ihloso ngoba leli gama leli khavara abantu bala eMoroka bonke asikhethi ukuthi ungaphasi kwayiphi inhlangano siqala nje ukuthi sibonise ukuthi ungenza amaphutha si-organizela ama-workshop ukuthi nizenza ama-workshop bakufundise ukuthi kose uziphathe njani ngoba abantu abaziphatha kahle ndela kunamakhesi amaningi ndela umnyanga namkha nokuprofita buyaqina isithunzi sakho nasihli sasisenza-ke sifoma-ke ne-disciplinary ye-Dr. Moroka ihlangene ngaphakathi ngapha uma ungabheka ngaphakathi uzobona isigqoke inkhipa Dr. Moroka bagqoke ezinye ze-TSO sahlangana ukuthi asenzeni i-disciplinary ezokucala amakhesi akhona enzekalayo la njengala makhesi esihlangabezana nawo namhlanje makhesi enzeka ngaphasi kwe-Dr. Moroka ungakwesisikimini so sibiza abantu bonke ukuthi abantu abangahlali emakhaya nasibabiza ukuthi abeze ema-workshopini abeze ema-workshopini bazofunda okuningi ikhona i-office lapha emasiyabuswabili ngiyathokoza ngalawo mezwi. Yeah, akhe ngibuzeke umbuzo noma isikhathi sami lapha ngibona ukuthi siyongibamba ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe i-case efana njengale esihlangabezana nayo namhlanje esibonile ukuthi ibe budisi khulu and then begodwa ngifikelela la khona nilalele enye i-organization itsho ukuthi anithathe isinqumo vele anikameli ukuthi nithathe isinqumo njengoba bonakala ukuthi nibonile mahlangothi umabili anikhona ukuthi ningathatha isinqumo ngaleso sikhathi. Isinqumo singasithatha just nje sokwenza nje ukuhloniphana nokuthi sibakhombise nje ukuthi no asilwi nomuntu ngoba babona ngathi masithatha isinqumo kuyimember yabo then bona sibabone njengana sihlala la eMoroka into yenzeka la kwa eMoroka la sine right ukuthatha isinqumo noma ngisiphi makwasa sibophise sine right usibophise makwasa sigwebe sino sigwebe noma ungeza ne-organization yakho la mawenze into wrong wenzela abantu abahlale bakuphi beMoroka umoshe izinyanga ehlala kuphi eMoroka so la eMoroka sifuni inyanga engase right ezenza into ephuma ezilini or namkana abaprofita benza into ephuma endlini so sesiyabahlonipha nje but isinqumo singasithatha anytime. Okay, bese let's say mhlambe uyinyanga uhlele ekhaya ukuthi umuntu uyinyanga obuye ukuthwasa nibona ngani or mhlambe kune-certificate enisicalako ukuthi vele umuntu lo yinyanga unelungelo lokuthi angalapha angayenza konke lokho akwenza. Kaningi nabasibabiza ubezako umlathi ngenyanga azokubhalisa la sifuna ugobela wakhe ukuthi asigcwalisele ifomu ukuthi uyamazi umlaphile